Kumsang ni samni pathum June ruk ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te in javain chubai kan buk theu acheu Russo Ukrainian war thil thleng lian tham tak mai hawama chumi chungchang chu tuntuma hian kan thlir ho lockdown ani The Guardian in voin lama report unpack dan chuan Ukraine in donut chu nasatakin hazwal chhota counteroffensive operation chu Kiev chuan hakal puitran ta nia an hriat thu an report ani an report jaldan chuan Ukraine hian counteroffensive hi kalpuitran hani toni ti hi dan pangayanga puangjarin declaration siampo engma aom an ringlo ani Ukraine hian spring counteroffensive tia amma an lo sai fo thren chu thotan ni jing lampang atang khan an kalpuitran ta ni in a hriata Russian media ta chuan Sunday jan rei lampang atang khan Ukraine armed force te beina thar na tak mai chu an ma chon me kan ti an report bok ani Kiev hetianga thilakal puidan hi thilfin thak tak ania Russian sipai frontline le border area homek ta chu nasatakin habar khayani antibok tun Sunday kalta jana khan Kiev chuan video an release heta hian an sipai ta chu an kutjung trangte an muya dain engma soilo turin hriat tirna an te chuaka mase Russian side lampanga tang chuan Moscow Ministry of Defense chuan report thar han nei zui tangal zunga Donetsk region southern frontline lampanga in kana thar le in beina thar hachok meka heta hian Moscow chuan sipai brigade nilai mai hada ta chu nasatakin be ania hein beina hi amma Ukrainian armed force ten han bei danang khanilowin in beina le in dona kalpui daneng kim mai chu danglam tak ania Donetsk chimlam panga frontliner nasatakin minron norani anti Russian Ministry of Defense in hethu chu ansiam nuloka hian Kremlin chuan rang takin Russian sipai ta chuan beina thar Ukraine sipai ta lakatangin kantok tameka jan khat thil thu leka Ukrainian armed force te hian mun thren khata mason na anei ngala Russian sipai ten anop chin area mun thren khat ta chu sakin anop na nuaya handa zui ngalani tin an puangjar ani hebaka hian Russian Ministry of Defense in statement anti chua dangle achuan kan melma ta chuan Moscow position mun thren khat ta chu katin harsatna ansiam sakmeka tuna Ukraine sipai ten beipui thak na handon kalpui mek hi spring counteroffensive le summer offensive operation an kalpui don ani ti an puan ang deuh khan atopa chuan Ukraine hian khatiang rom manang che khan handon kalpui tanta ani anti Ukrainian armed force te hian Russia in anop chin le position an siam na mun sang Novosilka le Vuledar in Kara Novodonetsk chu kilometer nilai thuka handon luchila heng handon luchilna tana manrua an man te hi western ralthom chikrang le vehicle te ron man ani tin an pungjar bok Ukraine sipai ten baipui thlakna thar han kalpuya hian Ukraine lamai main Russian Ministry of Defense hian thuchu an siam hnem joka The Guardian in report an pek dan chuan Russian Ministry of Defense in thuchu an siam hi thildik ani ni chuan Ukrainian sipai te hian sangkhat chungzet mun sang ron lutin kil sang Russian sipai te hi handon beya heng Russian sipai handon bai te hi 23rd Mechanized Rifle Brigade le 31st Mechanized Rifle Brigade te niasoi ania hebai pui thakna hian US ral na mun pui Pentagon atanga secret document leak out ta ain jiang khan Ukraine nena hian Leopard 2 tank chu atheng toni ti zialan ania ti chuan German siam Leopard tank hi hebai pui thakna hian an mangai ani ti annem headbok Ukrainian armed force te hian thuchu an siam zui vele ta Russian Ministry of Defense in thuchuan siamang khan Novodonetsk si an bei ngai ti an thuchu tang hian a hriata Ukraine force ta chuan helai mun Novodonetsk si an control na hoya anda Russian sipai hekho mek ta chu nor chovek anitoa tin hekho chevela Russian sipai in kulmek te po tuna hian natakin nor zui mek ani bokani
in do na hmuna thil thlen dan tik tak chu darkar somni pali kalta chunga Ukraine shipaitan manson na hmun te hi mepakan ron tarlan a eng te hi Ukraine shipaitan operation thar thotan nia han kalpui tana tanga Russian shipaitan an control area han chulet na hmun te ani heti lai hian the week le Al Jazeera ten report an pek dan chuan kar tam tak aliam nuwa Ukraine army ta chuan tactical operation chu frontline mel zaruk chung zata thui chunga kalpui tran hania Ukraine chim lampang le marthang lampang atang tein natakin Russian sipai te hi anormeka nipui chunga beipui thakna summer operation han kalpui na hian Ukraine shipaitan an goal until tumber chu Russia military chakna thakrui chu Ukraine ramchunga hian chawek antumani anti Ukrainian unit thren khatta chuan drone mangin frontliner Russian shipaita chu an baimek boka nizan thotan jana khan nasatakin hein beina hi athlenga Russian shipaite tankle an position mun thrang thrangami ta chu ti chiat tumin drone mangin natakin han baya hemission hi zanlaya kalpui ania drone baka hian Ukrainian armed force ta chuan mun lazoka mission kalpuya strike nei tur hian ralthom da khomna weapon depot tam takatangin an ralthom thren khat ta chu la chuakin an mangmeka tin fuel anda khomna mun tam takatangin fuel ta hi lak chua ani boka Kiev chuan beipui thlakna hakalpui na zinga hian Ukraine khochak lampanga khopui sang sang te an beimek boka heng zinga hian Luhansk khopui po atela tin tuntuma beipui thlakna han kalpui hi huamzau taka kalpui ania Mariupol khopui te Berdyansk khopui te chu laklet levek tumin Ukraine armed force te hian natakin han beitel bok ani analysis lampang hi lothir vetalokila The Guardian chuan zirchian na kanna yatranga halandan chuan Sunday jana tang khan Ukraine sipai te hian malam panin ke an pentonani ti hi ahriat thaya Ukraine army te chu frontline muntina mutur anoma habik takin Donetsk le Zaporizhia regiona frontliner mutur antam le boka tunni pui chunga Ukrainian beipui thakna lian tak aron kalpui thut awang hian mitam tak te chu hei hian abarakhaya he beipui thakna chungchanga hian officialin Ukraine sarkar chuan thut chua an siam lem lova counter offensive hi an kalpui tantani tipo an soi chuang lo boka mase Ukrainian sarkar hi engemo lauthon ril ruk le venthon an nei wangin chuwang chuan secret operation Punjar lem lowa operation kalpuina hi antanta ani tin an soibok karkalta kartop lampanga khan Ukraine defense minister Oleksiy Reznikov chuan video message mangin thuchua asiama he thuchua asiama hian Ukrainian armed force jongjong ta chuan khoi munama o an chua tur ani lova engma soilovin melma te han bai turani atia thusai chua hi thiltrang kai le poimo ani lem lova Russian sipai tatana chiat na nasatak thlen tur hian theina kannayani atithung battleground na Ukrainian commander chuan The Guardian nena report apek dan chuan counteroffensive ti trongkam hi voitam tak man ani toa operation ming kan kalpui mek kan phua dan le kan soidan hian omzia hanei lem lova Spring Summer military campaign potila chu danglam na om chuang lova September thla nikum lampanga counteroffensive kan local puitong khan Ukraine sipai ta chuan Russian sipai tan weather vek khi kan thil tumani ati Ukrainian commander hian hasoi zeldan chuan tuna hi chuan new active phase kan lut tan tameka ama Ukraine armed forces thuchua ansiam trinang khan Russian sipai ta hi natakin kan attack dona Russian defensive line zongjong te thiadar vek hi kan tum ania tunari hi chuan norlet na lian thamber main push chu kalpuela nilova mase chu hun chu alo thleng thuai dona Russia ram chunga tanga Ukraine rambung khan chim lampang han kalpona land corridor poimo tak khi danpin kan tum don boka chu chuan antirlian takle chiang taka ti lan anaya eastern Donbas atanga Crimea te Zaporizhia te Kherson region tele hemidung zuya Dnipro river left bank zongjong ta chu kan control area chunga davek kan tum donani ati
hetianga report sang how mek lai hian the guardian chuan voin lama live update an nei dan chuan Ukraine troops ta chuan frontline dungzuin counteroffensive an kalpuya nikhat po alatlin main frontline area huamzau taka mason na lian tham tak tak an nei meka Russian sipai ta chu mun tam taka nortol ania voin tholenia hian Russia chuan thu chua an siama major Ukrainian offensive chu kan sipai ten an ma chon meka hei wang hian thil tam tak kan chanin kan hlowani anti Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan nizana khan mipuite ma thucha asoya heta hian Ukraine sarkar chuan offensive operation hi ha declare mase hei hi major spring offensive anilova kan chakna tharui jongjong atanga mun thuma thena mun khatchau tuntruma hian kan mangre dona bakmut le a chevela po beipui thakna thar kalpui me kania helai muna hian chanchin lomom tak kan naya mase thuchiang kuang le report kim chang takero chu kan hak me kani ati Russian Defense Ministry chuan voin hian thuchua anon siamdan le ta nimin lama khan Ukraine sipai tela katrangin channa nasatak kantoka Ukraine chuan offensive operation Sunday jana tranga antran kha tuna hian anchun zom meka hemi lodang chatur hian kan sipai unit rang ta chu injom khomin anchet natna huna hian lodang chaturin hriat tiran ni anti Russian Ministry of Defense in statement anti chua hian halan zeldan chuan Ukraine hian offensive operation thar hanon kalpui wang hian beiseina sang tak an nei mai thaya mase nimin lama khan Ukraine sipai tatana channa lian tham tak mai kan thlen tira tank somni le pariat ti chiat sak ania Leopard main battle tank pariat ti chiat sak ani boka armor vehicle chikrang jale pakwalai mai ti chiat sak ani bokani tin anpung jar ani mase hei hi Russian aphwa chopnin mitam takta chuan an ngaya Reuters news agency report an pek dan chuan Russian militia leader le military blogger ta chuan thuchua an lo siam to Ukrainian sipai ta chuan chak takin ma hanron sona Bakhmut khopuile a chevela te Donetsk satranga marlampang rambung thena tele Novodonetsk le a chevela thingtlang khuwa te nasatakin ma hanron sona heiwang hian Russian ralthum tam tak Ukraine sipai te ta anti chiat saknia anpuan hi thurin tlakaniam ti hi finfia mai thai anilova mase rindan tlang puya chuan an thu chua tranga halandan hi chuan Russia hi atwar tu jok chu tuna hian animek nein hriata Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan nizana mipuitan hena thucha asoina well done warriors tin asoi choka hei hi nena ro puitak anchan asoina ania Russia chuan he bai puithakna thar kan kalpui me ka hian engang point reaction ron pesela media manga in baina le thum manga in baina ania mase ground reality ground na thil thandan diktak ero chu kan sipai ten ma ansona ne na anchang zel boka hunrei tak chung in chua thisen tam tak alo luan to na Bakhmut khopuya beipui thakna thar kan kalpui me ka po hian Ukrainian force ta chuan Bakhmut khopui hi an holbet me ka the next region marlam pangatrangin Bakhmut khopui hi holbetran mek ania Ukrainian Armed Force te hian position an siam na mun zongjong ata hian kongeng kima beina antokani poin lo changlet turin engkim in peisa da vek ani boka kan helma te hian Ukrainian ne na kan changdon ani ti hi an hriani ati Ukrainian hebai pui thak na han kalpui chungchanga hian Ferguson report an pek dan chuan Ukraine hian offensive operation kalpui tur hian hunrei tak kalto tang khan in buat saina hanlo nei toa western ramtrang ten training hanlo peto boka ti chuan tu na beipui thakna thar han kalpui mek khi western hoten thuron an pek angin beipui thak mathroi tu ani chawa Russian sipai jongjong te Ukraine rambung thran chunga tanga norchok vek tura beipui thak na lian thamper ro chu tuna hian kalpui alani ri lowani anti video kan huang hian mepa asena hinrin hota hi Russian sipai ten tran mun hanlo khorna le anin ben belna defensive line tila hadik berome chung mun ta chu hania helai mun hi nortlang turin
Ukrainian Armed Force te hian in buat sai na an kalpui meka tuna new face tia Russia in an soi hi beipui thak na matruai tu chau ania heng defensive line zongjong hi thria sak vekin Ukraine sipai ta chuan an rambung than chung atangin Russian sipai te nor chok vek tur le Crimea thenga chulet tur hian ruam manna an siamani antibok video map hi lothir jaltaila Bakhmut khopui hi hanen chuan Ukraine sipai ten masona lian tak anei ti ahriata hebai pui thak na Ukrainian hakal pui tan ma kha chuan Bakhmut khopui chung hi asen deuh vek towa ma se avarchen hi azaw ta hlea Russian sipai ten na hanin nor tonna le in dona lian tham taka achuamek na mun ti na ani Ukraine hian spring counter offensive operation kan kalpui tan donani tia anlo sai thin chu tunai hian ahmarhuai tu chu kalpuiton mek niin ahriata hebai pui thak na marhuai tu aringot po hian nikhat thil thua munjau taka mason na annai ngala hei hi Ukraine tan chuan lotlin na sang tak niin alang bok ani Robertson report an pekatanga halandan hi chuan Melzasari huam chunga Ukraine sipai te hian bai pui thak na hi an kalpuya Donbas region atanga marlam panga border thangin hei hian a huama Kherson khopui daifem vela Russian sipai ta chu natakin norme kan boka marlam pangatangin Russian border Belgorod region le a daifem vel ta chu beitel hani bokani tin han report ani ole khati jong kha tuntumatan chuan report kan bot sai thaite nipot sala kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sabjal turin kan som chewa tichuan lowinen kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnan dam takin kanin tongle theu don nia